E rua te kaumātahi marama te pakeke o tētahi kōhunga I tukia rā e te waka ki te rohe o Waihi. Kei roto I tēnei wā, aia I te hohipera tamariki o Tāmaki Makaurau. I tukia te pēpi kua tiro nei e tētahi waka e puta ana I te ara motuka o te kōhanga reo o Otawhiwhi, kei a Mikey Sherman, nā whakamahuki. He rangi anō mo te kōhanga reo o Otawhiwhi, engari I nā te whakaaro nui ki tētahi wā rātou pēpi e takoto tūroro ana. Ke te tino katakata tonu, ke te tino haere tonu te kōhanga reo, engari ke te tātari tonu rātou mo te hokinga mai o tētahi o ngā taonga ko Te Lia ni. Nona nahi nei I tukia a Te Lia hinerua tai whetuu e te motuka I te arahanga o te kōhanga reo nei, ko tōna māma te kai traiwa. Ka whara kino nei te māhunga, ka kawea a Te Lia mārunga waka topa ki te hohipera tamariki o Starship I Tāmaki Makaurau. E ai ki tētahi māngai o te hohipera e harai te mea kua pai katoa ia, engari kai te piki tonu te ora ki aia. He rongo pai ki te whānau I te haukāinga. Kei te tino oho rere tonu mātou te whānau o konei, engari kei te tino harikua tonu kei I morihu ia I tēnei aitua. Kaore I pērā te waimarie o tētahi whānau I whatawhata I kirikiriroa, I nā tahi rā I aitua tētahi tamaiti e rua tau te pakeke I muri mai I te tukinga o te motuka o tōna pāpā ki aia. They're both tragic events. The one in Waihi Beach was how the child hasn't died is a miracle, and this is what you're dealing with when you've got a car, is you've got 2 kilos of metal there, and the two things aren't going to come out even. Nō reira ko te whakatūpato ki te iwi whānui. Look, it takes 2 seconds to check. If you know 100% where that child is, then that's fine, but if you're not sure, get out of the car and have a quick look behind you if you're reversing, and obviously this was a case where the child's got in front underneath the car, so check there as well. Kua whakapakeke hia ke ngā kēti o te kōhanga reo, kia kore ai tēnei momo aitua e puta anō. Mikey Sherman, Te Karere.